Karbi Langpi Hydroelectric Project boy thalang so APGCL along outsourced security guard sai ka to claim dun bang thong kep so se abang bang phia tuma phan aron re penamen kang than piet aputhak case e la pen plek jam ham thang song do an ben japon si pai pai ni phai hinia ni pen pini pai pai ni phai pho ani an te song kon lo case e la pen plek jam ham thang song do anatum ko pia pot si achu ching tip nan kok lo Tangti Karbiang Long Autonomous Council Lapen, Tim Karbiang Long Atum, Bang So Kache Songalong, Lang Dun Prong Puma. Tangti Karbiang Long Autonomous Council Ahin Pen, Kopia Side Deng Ponji. Kes E Lapen Ham Pang Song Do Ani Pli Kache Song Pon Dera Pisitami. Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen, Tim Karbiang Long Atum, Konat Lo Dam Juike. Lapen Arjulong Lidat Ma Puta, Karjupon Padu. Tangti phirang ke thingnu kaning je pon alam the pen le no nang ton pen arju pon sinang dongka mogam pen ini tua phirang ke tang sina kathar nang ke lo birta news desk report public tv Karbiang Long APDCL MD chairman go back. APDCL chairman MD go back. Local people struggle long live. Local people struggle long live. KSL long live. KSL long live. No justice. Dito makimang chunchating itong kasi sa aking pandi. Dito makimang pachon sa daon. Kesa long live. Kesa Tim Karbiang Long go big. Tim Karbiang Long go big. Tim Karbiang Long go Tim Karbiang Long atum nang selang don tha. Dr. Tulam Long nang selang don tha. Dr. Tulam Long nang jin so tha. Karbiara la panjin so tha. Karbiara la panjin so tha. Security guard ke claim atum ma panjin so tha. Tim Karbiang Long atum security guard ke claim atum ma panjin so tha. Security guard ke claim atum ma panjin so tha. Tim Karbiang Long atum security guard claim atum panjin so tha. Tim Karbiang Long atum anek chingpu tha. Tim Karbiang Long atum ano che ek tha. Tim Karbiang Long atum ano che ek tha. Tim Karbiang Long atum ano che ek arju tha. Tim Karbiang Long atum therak 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 tha. Dr. Tulam Long therak tha. Dr. Tulam Long therak tha. Security guard ke lama tuma panjin so tha. Karbia khaya panjin so tha. Karbia khaya panjin so tha. APDCL go. Karbiang Long Autonomous Council so. Karbiang Long. Yang nek ini na jauh lah. Biar kau ini, curi kita kemenangan jual. Tim Karbiang Long atum alek cekha. Tim Karbiang Long atum alek cekha. Tim Karbiang Long atum alek cekha. Ada itu gitu Helsa. Keselong live. Keselong live. Pembangunan long live.
Karbi lo charle song pen mane nipsi su lo kache song ini ani dak omaino security guard join ne nil dumala ne bache song ne bode karbi lo to means council or stame aning chemathara de daka ki tung chini tha nil dum pini pen nipi zelo la so te song continue to bob kita bini local emisian da keng pak ke bar belang da latinil to me da ka local MLA da do local MSC do MP do CM do ute nang to na lo ki kare re ada kar bi kai se kisu nel to ma chini te par kisu ngera to ma ta ani siba keng kam nang che yoda la bene to la so long nang ji bu che klo john so te lo alang ni to me do guati da guati ke lat la guati da guati tum da la nile to me ke jakong da we guati da mi banda ki duk sai de la da asap so be rak se ase lari ben do jo badap guati ka lari nei bo de alang to me tang ai em ko na lo ke ru ke de ala tung na lo so mi ong lang ke kar bi ang long ma council la so da nang mek prang oi bang ke pen pur na me BGR alam long dai pur na me nang to mo mai no MEC chot Pawan Kumar ke bak ai ko long an bang PIL ki pidam set pade nang tum pini met solid majority kar bi tum se council chari lo ke bi bolo nang tum bang jak det bi bolo nang tum pini la dak bang dek ken kam nang jawab je ke atap to patan ne tum inut bang apran ci pinang lang ma inut bang ni tum dak coba cinang lang ma na penate ni tuman poison man oi ni tum poison jun ben dak ni pran ci pidaji ban ate song nang lang bolo tang ni autonomous council atum poison wan ra ni tum ban nang piano ni tum ate song padu bo ta te ate song bang bedat bo poison wan oi ni tum ban lan cholu